I pozdrav braćo i dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati najbolje postavke za Stumble Guys i ljudi moji kako možete povećati FPS i optimizovati Stumble Guys. Tako da ljudi podijelite klip sa svojim drugarima i lajkujte ga ako vam se bude svidio. Idemo ljudi, jedan free spin, tako da ljudi stavite srce u chat ako dobijem neki brutalan skin. Uskoro ljudi počinjemo gameplay u Stumble Guysu, tako da braćo nadam se 10 gamesa ljudi, GG, znači svi GG u chat braćo moja, uskoro gameplay očekujte. Sada idemo ljudi na tutorial i boost za FPS. Ok ljudi, prvo što treba da uradite da otvorite ovdje postavke i ljudi moji otvorite postavke i prebacite se ovdje na personalizacija i ljudi idite boje, zatim ovdje efekti prozirnosti ugasite to ljudi moji i kao što vidite dole nestaće vam u baru efekt prozirnosti. To vam ljudi skida mali FPS u Stumble Guysu. Zatim se vratite na početnu stranicu i otvorite ljudi sustav. I nađite ovdje obavijesti akcije i ljudi moji isključite obavještenja sva i spustite se dole ljudi i gledajte da vam je ovo sve izgašeno. Kada to ljudi uradite, sada idemo na Stumble Guys postavke. I evo nas ljudi u Stumble Guysu, otvorite ljudi ovaj ovdje točkić podešavanja i prebacite se ovdje na settings. Player names ljudi isključite, player emote isključite, input settings ljudi ne trebamo dirat, spustite se dole i dođite ljudi do graphics. Ovo ljudi prvo isključite, FPS ljudi limit ako vam ide loše na 60 stavite na 30 i će vam puno bolje. Rezoluciju ljudi morate znati koja vam tačna vašeg monitora i onda ćete izabrati tu rezoluciju. Da bi saznali tačnu rezoluciju, pricnite desni klik na desktop, idite postavke prikaza i scrollujte ljudi ovdje dole i ovdje će vam pisati vaša rezolucija monitora. U slučaju ako imate dva monitora, na dva različita monitora ćete imati dvije različite rezolucije. Kada smo izabrali našu rezoluciju ovdje na full screen ljudi moji ostavite enabled, ako vam ljudi stvarno loše ide isključite full screen. Anti-aliasing ljudi moji stavite disabled, shadows ljudi low i HQ models ljudi moji disabled. Kada to uradite ljudi vratite se na početnu i ljudi moji sad ćemo startati igricu i da vidite kako bolje radi. Ako vam se svidio za sad klip vi ga lajkujte i podijelite ga sa vašim drugarima. I evo nas ljudi tu, kao što vidite ovo je 30 FPS-a, stavili smo ljudi znači low postavke, pošto je to ljudi jedini način da povećamo FPS, možemo staviti 60, naravno to će vam biti puno bolje, ipak ljudi 30 FPS-a mi se nije nešto posebno svidjelo, tako da ljudi vratite se dole ispod i stavite 60, ali ostavite ove postavke kao što smo malo prije naštimali i ovog puta će biti puno bolje, pogledajte. Ja mislim stvarno ljudi da sad primijetite vi u klipu razliku koliko sad puno bolje ide igrica na 60 sa ovim postavkama koje smo stavili naravno na low, pošto ste to malo prije vidjeli. Ovo puno bolje ide ovako ljudi. Znači ipak umjesto 30 stavite ljudi 60, ostale postavke na sve low i disabled. Tako da braćo hvala što ste gledali ovaj klip, a mi se vidimo u nekom drugom klipu i čao.